Senator wa Meru Mithika Linturi na kwenda gutwika ngavana wa Meru amwe na mubunge wa South IMENTI Kathuri Murungi muthenya wa renendi bethirite baitirimana na jumbe bakiama KUDA na wati mbaru barugendo ruru nterecha South IMENTI na renendi banyilite kiama KUDA kikabwithia muchunjo yoma na Meru county ya Meru na renendi bethirite bagita na mbere na kuria kinya baraba kuruirite mwanya kugia witikio na uthurani bo Ureko kiano utukuthengera ntuku ya kithurano kinene ja kirimongo jwa Kenya na siasa no betite na mbere kwibangania ntuba kithurano kiu na janikanya kina ra mubunge wa South IMENTI Kathuri Murungiro kuria gitigio seneta na murigitikio ngavana seneta Mithika Linturi bagutirimene na atongeria bakiama KUDA ja South IMENTI atongeria bara bonanirie kubagwata mbaru igwa watunetere king'ang'i akinyira antu akuchieria we nwe everything nwe munyo mwera jojo ayugije maguru jonde na ndienda bombere mtura king'ang'i amentete u umambije kura CMP ole bamba ne diakoraga tiri yote tumejua na manto jare moto ditheria ndene Meru County ijadirete and you want to make a declaration of South IMENTI tugia baadwe tugeta na kwete kaneretie Mithika, can you start? You will be the governor of Meru County come next 2026. Ibo kwenda Mithika Linturi twebeberia eronde ndene Meru County ibo kwenda Mithika Linturi ebeberia eronde Meru County Mukurukini baugite bakaringa kura inyingi monkashuni kare na baikarie kenda bagakandana na ngavana Kiraitu Murungiro bakuugaga kura no kacitaragwa ute muntu ukaringira tukibara au gachia kwa ningani itore ni uracha igitete atia ingani tondu tukaringa itwiringe tumuonie kura kairinga wa igachoka igatarwa tiure ugaga itarawa antu ba South IMENTI buije kura chetu ituringa na tugakuruka ndio mnajua hiyo bagwenda ndagwitana antu ba Meru na antu baba ukira baka wendere muntu uganwe na ikura itiringa waga itaragwa ethero cha Kathuri itayo 2013 lakini chatigeria nini abyo bwantetheria abo so bwabo digeni kura kwa wingi na kwenda kweratikania na gembe ute muntu karoya kura kinyemwe ila tukaringa rekwe ituringe kura kwa wingi na sisi tutachunga kura yetu na oni Kathuri Murungi imbijore karagwa chiaringwa Linturi na ugite kagita ka wathani ba Kiraitu no kabuthiri na gitumi kiawe baatania ni kwithira mendekithia jawe no kajagade kina ya tukuguna mukari wa Meru. Our priorities and where King'ang'i has gone wrong is that his priorities are upside down. Atekomenya what is supposed to be required, where, at what particular time, nonto atiorasianto. His projects are motivated by demand to make money for himself and his family and very close friends. Abu buye King'ang'i tebo, botikije, anjoka botemije, njoka ekamata mimba kana inkare siara. King'ang'i kamata mimba kaninkara kisiara riu King'ang'i kiki akamatire mimba atia na tu King'ang'i nkara kitura ikamatete bona asifiwe kaki etantuko cia ikiatheria atia ikuthira Kathuri akiarĩria ithurano bia mucujo kiamene KUDA bila birigiri ntariki 14 mweri jojo antu bara bonde barungi na kiama gitu bare baire in every ward kana constituency bageta mchujo lakini kwina methondi ithatu antu bo bakerana baivo kivyao bakauga tukwebera muntu ucio kathithie thirikari tugaitanwe ngugi ikugwitikirwa gikatiba gwatuika gutegwitikanĩria then democracy negatumirwo kwete nomination batare muntu uria wananchi bakwenda rutere rungi na kwatongeria bakiama KUDA gicigo mbunge iki batongeretwe ni munini wa mukariri giti kiamene kiu mongera kwaria ni barikirite njara Daktari Shanda kimwitiro rungi na kiama kia Jubilee kurura giti kio bunge twetikiria na nkinyiria tuga Dr. Sandra Kimwiti nwe candidate wetu
uria tugu support kana wetu wagitegia South Imenti na rungi na tigiti ya Jubilee ticket na bo twathithia inkuruki na mwito jwa asimia Moses kiria my chairman na mbere we atisa support side eu na side ngera support ontingo tika twina ngeo twambasi neo iginyayo gucieta ni asimio indi bo baginga campaign yao ndigo bakiuga bakagweta Raila ndingira kurekwa ngeo kamenya no kagitatia ndoria diari ni ataomba guikia kunenganira mwana wa muikia na ute munenkerethe ati tunambira watithithio na enda ukinjukumu ndauga ngeka muchemano jwetu jwa South Imenti bare aba support Azimio na bara baga support Dr. Shadrack Mwiti aron Jubilee. Daktari Mwiti naugite kiama kia Jubilee na ODM bari na kioneki kimwe kia gutigira mutongiri wa kiama kia ODM Raila Odinga ukarira giti kia mutongiri wa mugongo arekite werune akiromba kura cia cio bunge akethira akirombera kinya Raila Odinga na tukurikania tukwaraniria na twauga tukaria na kajo kamwe gakuga tucwire Raila Amolo Odinga kura ngeshwa kura tiakwa na kiama kia Jubilee na mbuge batwe kira twina bata na kyo igwetithia South Imenti bere turenda gukuria South Imenti tutekuria muntu umite na kana na kira twina bata na kyo ni tuone muntu wa South Imenti akuona mbesa agwikira mbesa muko na tugukura kuma gicigo mbunge ya South Imenti nkiripotera nteto cia weru rakwa rietwa ni Mutugi Kare.